Ithenya rĩa gitaru gia gatagati hari utongoria wa bururi thiini wa utongoria uria ukayukia wathani thutha wa kuhuruka wira kwa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni undu ukoretwo wigite gitaru giki na utongoria wa kiuritu-ini wa kugereka gabiru aria maranyotera gitaru giki na no gitaru giki gikanyita mbaru ithurano-ini nene cia mwaka ukite. Na ica ikuhi atongoria aria makoragwo magikuruhanio na munini wa mutongoria wa bururi marari na giikaro kwariririo ria mekugia na merio nake na uria mangienda gitaru giki kigunike namo kungikinyanira niwe ukayukio utongoria. Undu uyu ni wokiririo na njira nene ni atongoria akireweke na aria makoragwo makihurira ndebe Raila Odinga kuyukia wathani wa bururi. Ni ngayukano iria riu Mwangi Kiunjuri oritie kurwe kihorohio na kuria atongoria gitaro kia Mt.Kenya kugia na giikaro kia hamwe hatire guthutukania mwena uria mundu ari niguo mariririe maundu maria mangienda magunike namo kuri o mundu wothe uria urenda unyiti mbaru kuuma gitaro-ini giki. Akiaria igongona-ini ria mathiko mwena wa Malmandi kaunti-ini ya Tharaka Nithi, Kiunjuri ni oritie atongoria ya kugia na wiguano wa maundu maria gitaru giki kirabatara, wiguano uria ubatie kuneanwo kuri munyoteri wothe wa giturwa kia president. Sima kwanza tukae chini kama nyumba ili viongozi baribari kama ni kiongozi kama Munya, kiongozi kama Kidiki, kiongozi kama Martha Karua, viongozi wale wengine wote tukubaliane kwanza. Hata kama ni muladhe na wengine tuketi chini. Kwanza tusugumuse yale ambaye anatuhusu kama nyumba. Na ambaye yale tukisugumusa hiyo ndio itakuwa ndio manyo yetu. Kwamba kila mahali tunaenda, kila mtu atafutie nyumba kurigana na yale tumesikilizana. Ni akumithitie njira iria atongoria ya marahuthira hari kwambika miario ya kwaririria maundu ma gitaru giki, akiuga miahu yothe yagirirwo ni guikara thi na maiguithanirie na kuria o mwahu utware mendekithia ma hamwe maiguithanirio ni atongoria yothe. Yule mtu mwingine atatongoza manake sio Mkikuyu. Kama ni Raila, kama ni Ruto, kama ni Mudavadi, ni kipi tutaitisha sisi kama watu ya nyumba? Tukichasikilizana haya itakuwa ni rahisi. Sasa mimi Kiunjuri najua yale naitisha, ndiye Muladhe naitisha, ndiye Munya naitisha, ndiye yule mwingine anaitisha, ili tusiwe nyumba ambaye imegawanyika, kwa sababu tukigawanywa ni kwamba hatutakuwa na njia ya kujitetea. Na cigie kura ya maoni hari mendekithia maucenjia wa gatiba kuhitukira BBI, Kiunjuri endekithitie kura no gutabanio hamwe na ithurano nene cia gibururi niguo kunyihia murigo wa uhuthiri wa kigina maita meri. One man, one vote, one shilling. What we are trying to address in this constitution ni haya maneno yetu kama mlima. Kama haya yataondolewa, if the issue of one man, one vote, one shilling inaondolewa, I can assure you I will read no campaign. Hiyo wakiondoa, I will be one of the person to lead no campaign. Bunge cieri ni ciambiriirie ndereti ya riboti ya kamiti ya hamwe ya kiwatho igie mutaratara wa BBI. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa no wa ng'ombe wa Maina.